guztioi, inigo negozunean, ziko gara, osoko bilkurarekin. Egunon danori, lehenengo da apirilaren osoko bilkuraren aktaren zerborroa onartzea ala badagokio. El punto primero es aprobación del acta borrador de la sesión celebrada el 28 de abril del año en curso. Vale, puntu honetan, uste dut 40. orrialdean, 10. puntuan, lokaletan etxebizitzak eraikitzeko ordenantzan, bai aktak, bai arkitektuak egin zuen txostenean, jartzen zen udal etxebizitza tasatuen gehieneko salmenta prezioa kalkulatzeko referentzi modula berrikusi egin bazala. Eta hala da, baina aktan ez da gertzen koefiziente hori zenbatekoa izango den. Gaur egun etxebizitza, lokal bat etxebizitza bihurtzen denean, gero saltzerako orduan Eusko Jaurlaritzak jartzen duen kopurua biderri egiten da, eta presio hori da gehieneko presioa saltzeko. Hori ikiditzeko, azkenean presio hori oso altua da, proposamena da jartzea goikiriko etxebizitzek daukaten koefiziente berbera, da 1,38. Oraindik falta da, aurretiko kontsulta falta da, web orrian egingo duguna, behin-behineko onarpena eta behin-betiko onarpena, baina hori argi geratzeko eta aktan agertzeko mesedez. Bigarrena, alkatetza ebazpenen berri emotea, 178tik 220 arte. Es dar cuenta de las resoluciones de alcaldía, los decretos de alcaldía del 178 al 220. Hirugarrena, apirilaren egindako udal kontaketa akta onartzea ala badagokio. El punto tercero es la aprobación, se procede del acta de arqueo municipal al 30 de abril del año en curso. Laugarrena, 2025 urteko udal aurrekontuaren kontu orokorra onartzea ala badagokio. Aprobación, si procede, de la cuenta general del presupuesto municipal del año 2025. Bosgarrena, informazio batzordetan landutako gaien berri motea. El punto quinto es dar cuenta de los asuntos tratados en las comisiones informativas. Ogasun irizpide batzordetan egon dira ibilgailu trazio mekaniko zergaren kontuen egon dira bi. Bat izan da ugari bat moteko ibilgailu historikoan edo 25 urteko antzinatasunan dutenentzako. Eta beste izan da desgaitasuna eta kasu honetan zerga honen salbuetsita geratzeko. Dentro de la Comisión Especial de Cuentas y Permanente de Hacienda, Régimen Interno, Personal e Igualdad, ha habido dos del impuesto de vehículos de tracción mecánica. Uno ha sido de bonificación en el impuesto sobre vehículos históricos o que tengan una antigüedad mínima de 25 años. Y luego el otro era de exención en este impuesto por discapacidad. Eta gero egon da berdintasun arloan antolatuko diren ekimen desberdinak ezagutzen eman dira. Foro soziosanitario-eren tipitapa programa, berdintasun plana diagnostikoaren eta bosgarren berdintasun plana egin den bilera, aurretiazko borondatei buruzko saioak punto morea jaietan. Se han dado cuenta de las actividades programadas por el área de igualdad, el programa Tipitapa del Foro Sociosanitario, la reunión para el diagnóstico del plan de igualdad y la elaboración del quinto de este plan, las sesiones sobre voluntades anticipadas y el punto morado en fiestas.
Gero, euskera irizpide batzordearen eta ingurugiroarena punto bi egon dira, bat izan da Nerbioi Baixaun Mankomunitateak egin duen batzarra aurtengo apirilaren 30ean, se ha dado cuenta de la reunión del Comité de Sostenibilidad de la Mancomunidad Nerbioi Baixaun celebrada el día 30 de abril del año en curso. Gero badago proposamen bat, kepa miren alaina arrindarena, AP 78 gratis doainek plataformaren ordezkari gisa, A78 autobidearen doakotasunari buruz eta foru titulartasuneko bide azpiegituretan bidezariak kentzeko. Arabako eta Bizkaiko foru aldundiei egindako eskerari buruz aurrezkotutako idazkarien berri emoten da. Se ha dado cuenta del escrito presentado por don Kepa Miren Alaña Arrinda, representando a la plataforma Autopista 68 Baratis Doainek, relativa a la gratuidad de esta autopista y a la solicitud dirigida a las diputaciones de Araba y Vizcaya para la eliminación de los peajes en las infraestructuras viarias de titularidad foral. Gero bakarrik esate hori, adostu genuen talde politikoen datorren hilerako guztia, puntu hori. Puntu horren eztabaida edo testu horren eztabaida datorren hilabeterako itxiko genuen. Gero, erigintza irizpide batzordean dira betiko obra txikiak eta gero ruta ziklable, Nerbioiko bizikleta pistaren trazadura proiektuaren bat bi linea Martiarto Ugao tartea. Ingurumen inpaktuaren ebaluazio simplifikatuaren prozedurari hasiera emoteko. Los puntos han sido de la Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Servicios, Barrios, Educación, Comercio y Hostelería, las resoluciones de alcaldía y luego lo que es los escritos que han sido remitidos por el Departamento de Medio Natural y Agricultura de la Diputación Foral de Vizcaya en relación al inicio del procedimiento de evaluación del impacto ambiental simplificado del proyecto de trazado de la bicipista del Nervión, la línea 1-2, el tramo Martiarto-Ugao y todo ello de acuerdo con la aprobación provisional de dicho proyecto. Gero dago kultura eta gazterako irizpide batzordean punto bi egon dira. Alde batean kultura arloak antolatuko kulturik egitaroen berri emon da San Juan jaiak aurtengo eta aisialdiko ikastaroa. Se ha dado cuenta de los programas que ha organizado el área de cultura, son las fiestas de San Juan del año en curso y cursos de ocio. Eta gazteri arloak bebai kulture programak antolatu direnak. Se ha dado cuenta de los programas organizados por el área de juventud, colonias de verano. Gero, kirol eta enpleguaren irizpide batzordean da udal kirol instalazioetan egiten den betiko txostena. Es el informe mensual que elabora UT Ugao Kirolak referente a la gestión de las instalaciones deportivas municipales. Eta gero igezko lan berri eta aurtengo lan berri ezagutzera emon da. Bizkaiko dar cuenta de las actividades financiadas a través de los programas de empleo Lanberri en 2025 y 2026 de la Diputación Foral de Vizcaya. Eta gero beba egon da elikagaien manipulatzaile ikastaroen izena emoteko epearen hasieran berri emon dela. Se ha dado dar cuenta del inicio del plazo para la inscripción
en el curso de manipulador de alimentos. Eta gero gizartearen gardentasuna eta partaidetzako irizpide batzordean gizarte ekintza arloan aurtengo maiatzean izapiditutako espedienteak berri eman da. En la Comisión Informativa de Acción Social, Transparencia y Participación Ciudadana se ha dado cuenta de los expedientes tramitados en esta área, en el área social durante este mes de mayo. Eta azkena da erregota galderak. El punto sexto es ruegos y preguntas. Vale. Printzipioz aurreikusita komentatu zenuten eguna bakizu urtero ekainean egiten digula harrera kirolariei, printzipioz ekainaren 15ean aurreikusten dugu egitea, beraz kirolaren bat ezagutzi pauso lorpen garrantzitsuaren bat lortu duena, mesedez eskertuko genitzuke esaten ben badikuzue. Bai. Eta bestaldetik harremanetan gaude futbol taldearekin eta posiblea da zapatu honetan egitea harrera maila igoeragatik, baina gaur konfirmatuko dugu hori, bale? Orduan jakintzea pronto esango dizuegu. Nire aldetik bez, ezer gehiagorik ez, eta dukatzatzen baten dugu gorko osoko bilkura.